我也吃饭。多一点，太贵了这个。不是太贵啊。Nah ini ono gorengan seperti ini. Bismillah. Seperti ini. Mana lagi yang ingin kau dustakan? Jam 10:30 lebih. Enggak kayak itu langganan aku. Banyak cabang JNT yang megang siapa gitu. Tempat itu ya. Itu tuh ya emang yang sushi. Mungkin yang mau ke Pajak Jaya ya? Pajak Jaya lagi. babat itu. Babat mahal. Babat. Iya, kuah biasa. Pajak Jaya. Hari ini lumayan banyak orang. Kita ambil sambil kacang. Tinggal satu. Gorengannya di atas ya, tahunya satu, bakwannya satu. Terus Tuh, bakwan satu. terus apa lagi? Oke aja. Babat satu ya, sekalian bayarnya Pak. Pisangnya 10. Babat berapa? Babat sama ini. Oh, 200. Dipisah ya. 150. 250. Oke. Kembali ya. Kembali dong. Oke. Kita kembali nih ya. Ini boleh ambil. Ambil. Ambil aja ambil. Terima kasih. Dia nggak ada itu ya, apa namanya? Yang itu loh, lumpia. Ambil. Makasih ya, Pak. Ya, terima kasih Enggak, Pak. plastik lagi kalau enggak. Bisa Pak. Enggak usah. Terima kasih. Udah Bro. Udah. Eh, Aku babatnya nggak usah pakai sambel lah. Itu babatnya mau tak bagi sama nyonya aku. Tadi sambelnya lebihin ke sini ya? Ya. Udah Bro. Wah, Bro semangat sudah Bro. Duh, tadi nggak pakai saus ya? ini belum. Mohon maaf ya Mbak ya. Oh lupa nggak pakai itu saus ya Bro ya? Sausnya pinggir. Di pinggir ya, Bro? Iya. Lupa aku, Bro. Udah Bro. Ini hari ini nggak ada lontong ya? Enggak ada. Ini biasanya. Oh ada Bro. Iya. Ini lontong Bro. Jojo ya pesenannya kayak gini, keren banget. Nah ini cendol dawet pojok Joyo ya, seperti ini. Aku yang di depan. Ayo. Satunya 25. Terus aku turun sini ya. Makasih pojok saya. Oke. Sarangnya. Sarangnya bye-bye. Itu HP. Nanti centelin depan pintu gue lah. Ntar dulu ada itu. Uang. Udah aja. Oh ya. Oke, terima kasih. Ini cantelin ini. Pintumu.
Jadi setelah membeli bakso, aku mau jemput nyonya. Tadi aku nyari di pasar kan, tulangnya itu nggak ketemu. Karena aku bawa keranjang. Ya, 不要看它，不要看。买山药的地方那个，啊，这个完了没有？还有还有，买高丽菜。Tete 这么厉害也看到我。啊，我在看红绿灯，怎么会没有看到你？哦，有时候太太不会看呐、啊，那没有看红绿灯，我当然不会看到你。哦，我马上回来找太太在说账了，为什么太太没有？我找在东兰街也没有，高丽菜地方这边也没有。太太喜欢的，买山药地方那个。我今天吃好吃啊，又脆。昨天跟他买啊？哎， Oh, ini bakul sayur ya. 很多地方休息啊，对不对？那中心线那边。 tomato， 哎，嗨，怎样？那高丽菜好吃？昨天啊？昨天好吃。tomat ya. Sayur. 伊是卖100，我市90，233个203， 230。私房钱拿出来，不是拿你的，是拿他的。 Ya, ya Bu ya main ke IMI. Tapi ya? Banyak tempat yang libur ya hari ini. Kita ada di sini. Alhamdulillah ketemu sama nyonya ya. Aku pulang dulu telepon. Kalau nggak kayak gitu nyonya emosi jiwa. Aku teratapan aku. Sisi fangsa ada 8. Sisi 8，不好意思。不会，那个可以放哦。可以。可以哈。我即马拢流感过，吃黑。这个还有没有？什么东西这？个不煮全部煮完了。全部煮完了，我喜欢吃这个。啊，加起来加，啊，就是安尼芳芳啊。这较香。嘿啊，伊毋得甲你做蟹味菇。蟹味菇。啊，这35，这红喜菇。红这个叫喜菇蟹味菇。蟹味菇。食看卖啦。我加我加，啊，毋通食才想着讲要食毛蟹，搁走去食毛蟹啊。这个是加毛的。毋是啊，蟹味菇啊，这阵仔咧出金嘛。要不要买昂桑啊的？那个前面那边我有看，这里那个也不漂亮。漂亮的，不错，买50块算了。 180。太太过来，太太母，这有那个条啊，青菜妹啊。好啊，哎，你这刚台湾？要漂亮的了吧？你看它不是台湾的，进口现在没有台湾。我们如果煮猪肉有。Kita membeli tahu. Ini kok tak kok? Tadi 2个小肉哟，无嘿嘿嘿，伊在切我，伊跟进水。 Di pasar ya. Ini aku ada di dalam. 而且它送，它今天很漂亮，我 Semua 给它买 东西 1把。 ，semua 东西。不是买什么坏掉，买那个菜龟坏掉， Segua. 哎，丝瓜坏掉。 Oh, tadi segua kan tama ya? 哎 no，啊就是它好。 Usah kan akong ah. 不是，啊所以它坏掉，他就说。 Song ini de toto 那个，不好吃哦那个。不好吃哦。 217 beli susu. Halo, assalamualaikum teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya, Ayu Cahaya Semangat. Nah ini ceritanya tadi nyonyaku ke dokter, lihat hasil darah nyonya.
Terus pas aku kan ke warung Indonesia, naik sepeda dibonceng sama Mbak Bro di depan, nyonya aku manggil gini. Gini. Wah, nggak neratap aku. Woman hoko ya fang kong wan na wan sang dai dai. Jia kong wan na. Aku tuh kalau misalkan keluar terus 我的意思晚上有加工完比较好吃。我买这样的牛肉，这样简单就好。还有买这个西瓜，喜欢吃。还有买衣服， 500块。跟哪里买？在市场呢。在市场买。市场买上这个也不错啊。这个市场里面，是里面，市场在里面。这个也不错啊。不，没有。等一下，姐姐穿没有人知道，如果这个便宜，一定大家想也是贵，对不对？松松比较松松，对不对？我穿给你看哈。会不会太小？它52号应该不太。 52号的每个牌子不一样的，大的小啊。像按现在他送给太太，他说那个这个旧的，哎，漂亮吗？漂亮。都会啊。你看，但是看等一下舒不舒服啊？舒服哦。还没，现在还没干净。这个衣服好。这个都是旧的药。哎，那他放旧的后要。有。这个是正常的，正常我们。对对。这个旧的知道吗？知道。这个旧的。他跟我讲。这个也是旧的。对。这个也是旧的，我都送给小安了。没有关系啊，送去就好了嘛。这个了换这个了，好不好？对不对？这个早上还没吃饭是不是？对，应该是吧。是，还没吃饭的时候。它进口的，看一下吧，应该不是哦。不知道。这个晚上吃的哦，它好像晚上吃的哦。Tumbas kubis ya teman-teman untuk masak hotpot. Terus beli ini jagung. Nah, di Taiwan tuh banyak banget bakso ya teman-teman. Ini bakso non halal, 1 seket teman-teman, Rp75.000. Nah ini susu ya, kesukaannya Titi. Cucu nimboku minum susu. Daging sapi untuk masak nanti malam ya. 1 kotak Rp100.000. Ini juga Rp100.000. Nah, ini namanya siangcai, daun ketumbar. Subur banget. Ini namanya jaisim, bonggol ya teman-teman, seperti ini. Ini jamur ya teman-teman, sukaannya Mimi. Nah, ono kembang tahu sama beli tahu. Nah, ketemu ular 1. Halo. Bawang merah. Cincin Dai. Oh, nah ke sedai mai token amat. Nah, ini dibeliin sipir sama nyonya ya. Ini seger punya teman-teman. 哎，还有一只那个螃蟹，800块的。对啊。Nah, nyonyaku adalah healthy people teman-teman. Nyonyaku mau makan sayur ini. Kemarin kita itu masak hotpot ya. Jadi ini di dalamnya itu ada udang, ada sayuran, ada daging sapi. Pokoknya ya kayak gitu. Terus ini mau tak kasih makan nyonya ya. Nyonyaku lapar. Salon masih tutup ya teman-teman. Karena ibu salon ke Jepang. Oke. Nah, habis makan nyonyaku nulis nomor ya. Mau sarapan ya. Banyak banget yang protes ya kalau misalkan aku nyanyi suaranya Yayu jelek, cempreng, dan pales ya. Aku mau nyanyi sedikit teman-teman. Ini lagunya karena Denny Caknan pernah menyanyikannya ya. Tapi sebenarnya bukan lagunya Denny Caknan. Nah, bismillah. Langit peteng, udane saya terus klebus tekan hatiku. Cedake karo aku nanging atimu dinggo wong liya. Nah,
Ini bakso babat ya teman-teman. Ini yang ngejual Mas Ali. Jadi beda porsi teman-teman. Beda orang, beda porsi. Kita tutup. Ini karena sengaja aku mau bagi sama nyonya, nggak aku kasih sambel ya. Sambelnya pisah kayak gini. Aku nggak minta sambel lebih. Nah, ini mie ayam free teman-teman. Aku minta ekstra sambel, anak bawang putih sama cabai. Alhamdulillah. Nah, ini sambal kacang teman-teman, setengah kilo harganya 350 NT teman-teman. Aku pengen nyobain loh. Loh, kok 300 ya? Pak Hanafi kok ngitungnya 350 ya? Ini sambal kacangnya 300 ya. Tadi Pak Hanafi ngitungnya 350. Nanti kalau ke sana ngomong. Ini per satunya 30 NT teman-teman. 15.000 rupiah. Ini juga 15.000. Ini cetakan itu loh teman-teman. Nah, dicetak ya tadi ya. Seperti ini. Aku punya gorengan. Nah, bismillah ya. Enak air. Koretin ya. Kita aduk-aduk ya. Nah, terus matiin. Alhamdulillah. Jadi waktu ini makan teman-teman. Ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk Warung Indonesia Pojokjoyo. Semoga sehat selalu semua kru dan jajarannya, panjang umur, sehat selalu, berkelimpahan, menarik apapun dalam hal kebaikan, menjadi warung Indonesia yang lancar rezekine, barokah barokah, terkenal seantero jagat raya dan Taiwan. Amin amin ya rabbal alamin. Waktunya makan ya. Ini untuk sambal pecel sama lontongnya, ini untuk episode berikutnya ya teman-teman. Karena aku kan nggak selalunya ke sana teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Sama nyonya aku disuruh makan ini loh. Jadi aku nggak makan bakso. Nah ini mie ayam gratis teman-teman. Gorengan seperti ini. Nah ini adalah hotpot ya. Seperti ini. 我也吃饭，感觉伊里店有做爱心，做牛肉鸡肉面。好了哈。好了，加线啊，在这里。Teh napen ya tamajang. 没有。 Nah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Gue aku bismillah. Ini ya sarapan ya makan siang ya. Bismillah.什么东西在带？要不要苹果在冰箱还很多啊？苹果在冰箱还很多啊。2个就好了，一人1个。那个两几人要的？好啊，不要拿多一点，太贵了这是。不是太贵啊。来香蕉要不要？哪个香蕉比较黑？Bismillahirrahmanirrahim. Taman tuh hentiau deh. Tambahin gorengan. Bismillah. Aku yang suka yang kayak digulung, yang lumpia itu loh teman-teman. Tapi nggak ada hari ini teman-teman. Hari ini adanya tahu.
Karena salon kan tutup ya, nyunyaku nggak ada tempat. Jadi mau kumpul di rumah temen nih. Nah ini ayam itu dipotong-potong teman-teman. Banyak banget. Ini ada usus juga. Kulit lah, kulit. Seperti ini. Mantap kan? Minyak lembut banget teman-teman. Karena aku manasinnya sampai mendidih. Ya Allah. Bakwan. Garing banget. Dia tidak oily sama sekali. Oh. Aduh. Nah, ini bakwannya bisa kayak gini teman-teman. Nikmat yang mana lagi yang ingin kau dustakan? Sekarang itu majikan aku tuh nggak pernah kepo aku makan apa, diliatin kayak zaman dulu tuh nggak pernah teman-teman. Kamu mau makan apa ya terserah kayak gitu. Beda dari zaman dulu, beda. Ini aku dikasih udang sama nyonyaku ya, 2. Ini kemarin aku itu belum makan bagianku. Protein. Mie ayam tambah udang. Bismillah. Kenyang banget. Nah, bismillah. Nah, sakit perut nggak yuk? Alhamdulillah nggak teman-teman. Saya itu nyerangnya sariawan, radang tenggorokan. Perut alhamdulillah aman.
Nah, hotpotnya aku makan nanti dulu ya. Aku mau makan buah. Manis berair. Buah kumquat ini setiap daerah beda-beda ya teman-teman. Aku pernah beli di Taichung tuh enak banget. Kulitnya ini tuh manis, dalamnya asam. Atau kebalik ya, aku lupa rasanya. Kalau ini belinya dari Ilan nggak enak. Dalamnya kebanyakan kering. Nah, di Taichung tuh ya kulitnya manis, dalamnya asin banget. Dalamnya asam. Ini namanya buah kumquat. Tapi kalau yang suka kecut, asam, manis, seger. Wapit. Kenapa Nyonya hari ini tidak marah? Karena Nyonya gula darahnya normal, teman-teman. Setelah ngecek gula darah, dibilangin sama dokter kalau misalkan darahnya bagus. Jadi gula darah Nyonyaku hari ini tuh 150. Biasanya ada di angka 200 kayak gitu. Terus aku kan tanya sama Nyonya. Tadi Nyonya kan ketemu sama saya depan rumah sakit. Kok Nyonya bisa tahu saya? Ya tahu orang tadi pas lampu merah gitu. Terus aku kan dipanggil-panggil kayak gitu. Terus dia nggak emosi, beliau nggak emosi ya. Kenapa Nyonya kok nggak marah? Karena hari ini gula darahnya bagus. Nah, videonya cukup sampai di sini. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.